Raja rauh ring video pembelajaran puniki sani bantang pembelajaran nyanyi nganinin indik anggah ungguhin basa Bali. Ngiring sarang-sarang lajah sarang titiang Gusti Bagus Weda Sanjaya. Bina kepurwakan ngatur ngiring sarang-sarang munggahang pemastudi pamayu bagya Om Swastiastu. Mengwing tetujuan pembelajaran puniki wantah para sisya mana presiden unggahang anggah ungguhin basa sani anut sejeroning nyeritayang daging teks biwah ring sejeroning bebaosan. Inggih menawi alit-alit sampun saya ke ngiring lanturang pepelajahane puniki. Kawitin antuk wiwilan anggah ungguhin basa Bali. Anggah ungguhin basa Bali punika nenten-nenten kios wantah undang-undangan basa nganutin sira sani mererausan miwah napi sani kerausan. Ring sejeroning nerausan sira sani mererausan iraga patut uning meninin indik sorohing krama Bali punika sani persida kepah dados kalih nganutin tata krama Bali tradisional miwah krama Bali modern. Ring sejeroning soroh krama Bali nganutin tetuak tradisional punika mapai ketandring kewentenan wangse utawi kaste ring Bali. Mejanten ring sejeroning bebaosan puniki jagi ngomosang sapunapi sang triwangsa bebaosan ring krama Jawa miwah sekantunyan. Imbo bebaosan sesamen krama Jawa. Tuh kijausan sing hantut pok ini di. Imbe bebaosan pantaraning krama Jawa ring krama Triwangsa. Inggih nawagang titiang nembe puniki nangkil ring griya nuna sampura titiang jagi nyarengin. Sane puniki imbe bebaosan sesamen Triwangsa. Tuaji kocap ngerauhin tu biang ditinggi menten api ni ke ring griya. Tiang mirangnya sekali punika mantan. Sani puniki imbe bebaosan pantaraning krama Triwangsa ring krama Jawa. Poman nanti sing ten kejeroan mekeluan tiang di jeroan sing ten ngena poman. Inggih sekadaya sapunika imbe saking soang-soang bebaosan punika. Sani mangkin ngiring lanturang indik anggah ungguhin basa sani presida kepah ka pertama menados basa kasar. Basa kasar puniki presida kepah dados kasar pisan miwah kasar Jawa. Raris pahan sani kaping kalih inggih punika basa anak utawi taler kebaos basa kepara. Sani kaping 3 inggih punika basa mider utawi basa madya inggih punika basa sani kekantenan sekali basa halus sakewanten rasanya ni kantun ring rasa basa madya. Miwah sani pineuntat inggih punika basa alus sani presida kekepah dados alus inggih alus sor miwah alus mider. Inggih menawi sapunika ring sejeroning pah-pahan anggah ungguhin basa. Selanturnya nih jening sampun midep indik pepelajaran punika ngiring lanturang. Inggih nganinin indik kewagedan ring sejeroning anggah ungguhin basa wantah patut kepelajahin antuk ngangge utawi ngunggahang anggah ungguhin basa punika ring sejeroning bebaosan. Duaning sapunika ngiring sareng-sareng di Jepang kewagedan duweni antuk statu pelajahang raga mangda presida sayan waget ring sejeroning unggahang anggah ungguhin basa Bali rikala bebaosan utawi rikala nyeritayang daging teks. Inggih alit-alit sinareng sami sani mangkin durus lanturang ring sejeroning pepelajahan ring itu nganinin indik nyeritayang daging teks nganutin anggah ungguhin basa sani pantun.
Mantah sapunika daging video niki ngiring lanturang ring video-video selanjutnya. Om Santi 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 Om Suksemo.